Masang indik topik puniki nirdon mepahayu jagat yening parewanani nenten tatas ring kesuksman jagat kerti titiang saking tim pro ni kecumpu ring topik puniki nabi mau nasa punike yening iraga urati mangkin ni kesampun akeh ni ke peraturan saking pemerintah nyininin indik baga-baga ring tri tekanannya sampun kebawasan oleh semeton titiang nggih punika wenten perayangan palemahan lan pawongan. Semeton saking tim nenten cumpu utawi tim kontra iwau mawasang indik wenten ike akeh parilaksana nganggen nyaga palemahan nggih nike yakti pisan akeh nike peraturan saking pemerintah saninginen indik nike nanging yening iraga cingakin napike sampun kelaksanayang napike sampun kemarhiang nenten nike semeton yening iraga cingakin ring parilaksana utawi ling palemahan iraga nika wenten lu nika san kebawasang sampun memagi nenten nika duani asapun nika san kebawasang nirdon mepahayu jagat yening parayawanan nika nenten tatas ning kesuksman jagat kerti iraga patut uning yening iraga preside jagi ngelaksanayang mepahayu jagat iraga patut uning skadiyoane pinakayoane iraga patut uning ring kesuksman jagat kerti lianan malih niku wenten niku iwaut yang mawasang indik peraturan nggih yang mawasang wenten niku peraturan pemerintah nomor 2 warsa 2 kali selikur saningenange indik jaga baga palemahan nanging napi iwaut yang cingakin ring tukat niku wenten niku sampah plastik niku san kebawasang sampun kelaksanayang indik peraturan punika selanturnya wenten niku peraturan gubernur nomor Sia dasa pitu buat seduang kali pelakutus sanang indik pembatasan sampah plastik nanging yang cingakin iwau ring tukat punika akeh nika sampah plastik nika sani kebawasang nirdon mepahayu jagat semeton selanturnya yening iraga cingakin ring topik nirdon mepahayu jagat yening para yowanani nenten tatas ring kesuksman jagat kerti nika wenten nika program saking pemerintah mangga yuanane nika tatas nanging nenten kelaksanayang wenten nika peraturan daerah nomor 4 warsa 2 kali siang olas ring program ring suang desa indik peningkatan remaja peningkatan yuana nanging napi ring desa tiange nika nenten kelaksanayang dua ning asapunika titiang nika saking tim pro nika jumpu ring tobek puniki nirdon mepahayu jagat yening parayawanan nenten tatas ring kesuksman jagat kerti inggih suksema galah titiang waliang malih ring pengentan acara semoga titiang ring sekecumpu sani dah duang yang titiang ataupun tiga taler angga juri sani dah duang yang titiang nah pisan sabut kebawasang iwau oleh sekecumpu ngawinang titiang merasa jajah dados yuana Bali jajah yening sami yuana Bali ini medue pikayunan sekali semeton ring sekecumpu kadirasa maka sami parilaksana ni punika ke kentenang nenten becik semeton ring sekecumpu napi ke semeton uning napi saning iraga bawasang mangkin iraga mawasang yening iraga sampun mamahayu jagat semeton ring sekecumpu sekadi mawasang yening semeton nenten cumpu yening yuanane mamahayu jagat sekadi semeton nenten seneng yening jagatnya punika ayu punika semeton sekadi anak sani nenten medue pikenoh nggih nenten juwan tasa punika jajah yening sami medue pikayunan sekadi semeton kadirasa maka sami pikayunan sani becik menjalaran parikrama mamahayu jagat punika kebawasang nirdon utawi tanpa guna parilaksana mamahayu jagat punika metetujuan becik sangkaning ngawinang jagat punika ayu mangde lestari punika sani kebawasang nirdon punika sani kebawasang nenten becik indayang kayunin nenten jiwan tangsa punika sekadi memargi rikale iraga memargi menengkangin sakewantan nenten uning moliang napi bedangin risampuning ngantos bedangin wa uning moliang napi kenika kebosang iraga nirdon memargi bedengkangin nenten presiden nika kebosang nirdon utawi tanpa guna yening iraga dados yuana Bali sampun ngelaksana yang mamahayu jagat pasti ke punika kebawasang miwah pasti ke punika mewi guna reng keuripan sangkaning ngawinang jagate kerte punika sani ngawinang titiang sah ke sawitran titiang iriki nenten cumpu yening kebawasang
Nirdon mamayu jagat yeneng yuana nih durung tatas ring ke suksman jagat kerti indayang kayune sukseme. Inggih. Apa dah? Hore. Emangnya ladora ring bro. Alah, 3 menit. Lulusan. Inggih sekseme. Yang pinang sama tong tim kontra nenten beci ni kemirangan napisan di kebawa sama lesuk tong di tiang iwau. Nirdon mapayu jagat yeneng para yuana nenten tatas ring kesukseman jagat kerti. Nirdon mapayu memoco mapayu yeneng iraga nenten ngerti ring nenten sukseman ring jagat kerti puniki. Pinahang dumun. Patut uneng dumun napi ni ke topek puniki. Pocol nih ke mapayu jagat yeneng iraga nenten uning ring kesukseman napi jagat kerti puniki. Sapu napi raga presiden ngasana yeneng nenten uning kesukseman jagat kerti puniki. Nggih kayune dumun nggih. Inggih, jeneng tim kontra iwau mausang. Jagat kerti sampun kelaksanayang dan diatur nenten tas ning kesukseman jagat kerti nike iwang pisan. Santukan napi akeh nike akeh orti sane mausang indike puniki. Manut media Kompasiana wenten akeh danu tukat segara sani cemering Bali. Niki napi sani mawinang. Niki sani kebosang jagat kerti sampun kelaksanayang. Yeneng iraga nenten tas-tas ring kesukseman jagat kerti. Niki ten presiden iraga ngelaksanayang sani becek. Lianan malih manut orti detik.com wasel 2 kali 4 nyantenang yeneng akeh para krama Bali sani ngutang lu ketukat. Nika napi sani mawinang duaning kramane nenten tatas ring kesukseman jagat kerti puniki. Nika sani ragane kebosang sampun kelaksanayang. Lianan malih akeh niki jurnal sani mausang ini ke puniki. Manut Journal of Association and Development mausang rikala ngamargia galungan wenten krama sane merebat. Nika iraga kebosang pemocong memayu jagat pemocong ngamargiang upacara duaning napi indayang nika kayunen cingakin ring keuritan sane sujati nika nenten kelaksanayang kadi punika duaning napi duaning nenten tatas ring kesukseman jagat kerti puniki kayunen dumun semeton. Lianan malih manut orti Bali Pos Radite dasa Maret 2 kali palikut ring desa loko paksa rikala ngamargiang pengerusukan para yoane merebat rikala ngamargiang ogoh-ogoh saneng lantor piute niki napi niki nyinayang yeneng para yoane punika nenten tatas ring kesukseman jagat kerti nika santukan punika para yoane nenten persada niki jumpu ring undang puniki suksema. Inggih sering makin ring kontra. Semoga yang ring sekacumpu sanewang yang tidiang asa pun diketahui anggapan reksa sanewang yang tidiang hingga sedurang tidiang mawasan indik napi sane bawasang tidiang lugar yang tidiang menampenin napi sane sampun ke bawasang oleh sekacumpu hingga ka pertama semotan akeh pisan ngorjang data-data sakewantan japtike data puniki japtike valid datane puniki inggih lurus nentan dadak ya kadia sapun ke pertama elingan semotan ngarah akeh lelu makacakan akeh lelu beberapa sapun napi ke semotan sampun ngemak ngambil utawi ngambil leluane punika napi peng semotan ngawasang data niki sakewanten datanya puniki watah omongan kemanten kerawasan kemanten nenten atau kebukti sane valid puniki sane ngawenang semeton sane nenten tata sering kasukseman mau si debati raga sarang sami rainane mangkin indek punika mau si debati raga mangkin Nirdon mamayu jagat yening yuanane nenten tatas uning ring kasukseman jagat yati sakewanten elingan mangkin akeh yuanane sane mau parilaksana tan uning ring kasukseman tatuanyane punika sane ngawinang nenten sami tatuane kawardiang antok tutur punika sane ngawinang akeh para panglingsir ngudang tata puniki antok tutur contoh iragau para panglingsir ngajang mangda nenten nyina panglu ring nata umah bisa pemalinan
puniki sila tunggal tatua keajahin kejalanan antok tatua tri hita karana iraga keajahin mangdan kedas nyampat nyabran rahina ya kadia sapunika napike yening iraga nentan tatas uning ringka sukseman tatuane puniki iraga pacang nirdon nyampat nyabran rahina majantan nenten elingan tanwentan palaksana becek sane kalaksan oleh krama baline yening nentan tatas ringka sukseman tatuanya nih palaksana becek puniki pas dika mawi guna tanwentan palaksana becek tanpa guna yening natahe puniki kedas pasti ke pelemahannya asri yening pelemahannya sampun asri pasti ke pawangannya nih kerteraharja asa punika sarwa uripe pasti ke ngemangguhin kesukertan punika sane ngawinang titiang pinaka sekan nenten cumpu pisan yening kebawasang nirdon memahi jagat yening yuanane nenten tatas uning ring kesukseman jagat kerti durus kayu nih suksem Inggih matur suksema untuk galas kane sampun kepaicaring Titiang saking tim pro cutetang malih yening titiang cumpu ring undang puniki sane kebausang nirdon mepayu jagat yening para yoanane nenten tatas ring kesukseman jagat kerti napi mawinana sapunika sane sampun bausang oleh titiang sareng semeton titiang iwau sane pertama jagat kerti punika wanta usaha mangde jagatnya punika setata aja utawi lestari liana malet yang sampun bausan yeneng wenten ajan-ajan agama sane ke baus tri kerangka agama Hindu miwah tri hita karena yeneng yang iwau mirengan para semeton tim kontra niki watah cumpu nih kan ring topek puniki nenten cumpu napi mawinang iwau tim kontra nyam tenang utawi nyobiahang yeneng tri hita karena punika sane ngawinang nenten nirdon mepayu jagat yening kayunen mangken trihita karana punika tegasnyane para yoane punika pasti ke janten tatas ring kesukseman jagat kerti ngireng indayang kayunen semeton tim kontra iwau niki bahasa cumpu napi nenten cumpu yeneng iwau bahasa sekali punika nika tegasnyane tim kontra wantah cumpu ring untang puniki nenten cumpu inggih nika sane kaping kalih sane kaping 3 sane sampun wasang oleh semeton titiang iwau sampun akeh punika orti miwah media sane jantenang sane mepekat yeneng para yowanane punika nirdon mepayu jagat minakadi sane ngutang lu ngawak marebat dikala ngemagiang upacara galungan pengrupukan selantornya nih para yohanane mebiute miwah sane siosan santukan pemerintah punika sampun nyantenang ugar utawi peraturan mandel para kramene sami ngemargiang jagat kerti nika nenten nenten mengajian jagat kerti Kalayak ini sakit kontra cutetang kalah 2 menit tepuk tangan Ada jurusan dahat wang yang titiang asa punika talor semeton titiang ring sekecumpusan wang yang titiang napisan sampun kebawasang iwau oleh semeton ring sekecumpu miwah napisan sampun kebabang oleh sawitran titiang irki ring sekenenten cumpu sayan ajeng mana titiang jadi mausang yeneng titiang sahe sawitran titiang irki nenten cumpu pisan yeneng kebawasang nirdon mamahayu jagat yeneng pariyona nih nenten tatas ring kesukseman jagat kerti ini kan puniki kejalarin antuk napi nih ke mamahayu jagat punika parilaksana sane ngayuang jagate parilaksana becek yening semeton nenten cumpu ring parilaksana becek punika semeton sane nenten uning indah kayak uning punik yening titiang urat yang semeton ring seke cumpu iwau sekadi semeton sane cumpu ring semeton titiang sane nenten cumpu yening kebawasang nirdon mamahayu jagat yening joana nih durung tatas ring kesukseman jagat kerti malih tegesin titiang yeneng titiang punika nenten cumpu napisan ngawina titiang nenten cumpu santukan iraga punika ngelaksananya mamahayu jagat mangde jagate kerteraharja mangde jagate kerti yeneng parilaksana becek punika kebausang nenten becek napi punika sani ngawiyang titiang sawitran titiang iriki nenten cumpu pisan yening kebawasang nirdon mamahayu jagat yening pariyonane kurung tatas ring kesukseman jagat kerti cutet nyane sanika pertama parilaksana mamahayu jagat ya diastun dan kejalarin antuk
kesuksesan jagat kerti punika becik santukan parilaksana mamahayu jagat punika mata tujuan sane becik. Nah pikir presiden kebosang parilaksana mamahayu jagat punika nenten becik ya dia nenten kejalarin antuk kesuksesan jagat kerti punika sekadi memargi dia neng iraga memargi menengkangin sakewanten nenten uning muliang napi bedangin risang puning ngantos bedangin wa uning nah pikir presiden punika kebosang nenten